Mwega mutegeri Weru TV bwega ntubakona kanya ko gwatanira nawe nikire Weru Njumaa Thaa Ithatu maita jonthe onare ukethirwo ri no utege Weru TV turi TV ne na mitandao ne mutandao jo Weru TV jo Facebook ni jotegine nkuruki antu milioni 33 ndene ya ntuko 28 nthiru bobo ni kuonania buri na witiki bobo nene na bautwi joken katho chieto cha mwanya na nande no scan QR code iri TV ne yaku na ukaukumakiri mutandao wetu jua www.werudigital.co.ke kanoka download app ya Weru Digital nteto chiama nitwemetho na kinya matoja kwa tutanambere kire rwari rwantuke narwo nande rwari rwa budget ya 2026-2027 ni rwete mwanki bonene ajande gurone bamubakioneka kunganirwa na bange bakigwa bobo tebubarerigirite onde mu account na Georgia kirigiro nande kuthoma budget yao gukirikana wa budget ije niyo kinya ithagirwa igitongithia mwananchi wewe ngwa na ni kumana na bobo turi kuria ni mbiuri ngenda thirikari account yeku itegera nande nekire budget yayo ya 2026-2027 utukubona turenda kumenya atire nimbiuri ngenda thirikari yaku ya account itegera kire budget ya 2026-2027 arane about 23578 no namba yetu ya SMS kurukino ithiro gitika gichoko gyako kurukira Facebook na kinya YouTube araturimwe kwemwe kagitene gakawo nimitagwa NTINYARI KINYUA cyane jamoja tukubanganirite tukubona aru akiri nteto chieto Geratu kuthurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer premium nurturing the world. Ubunge wa Karaja mauka maure kuorota wa Thaa Julius Thaa Ithatu muno ntubo makareka ja wagage bo karia Kaston miunge kwariria budget ya 2026-2027 akiwa ruangirwa kithomo rutega iriura gukubatara Rais Gotrimana na tongere ba Marsabit onde rutari regani rokinyete ntere cha Western. Teto cia Weru. Akugwato gene okaire Purity Richard no monanirio mathithio tuko bona arwa tukianjiria nteto chieto ore wari mubunge wa gishigo kia ubunge ke Gembe North mauka maure na menere tie wa Thaa Julius Thaa Ithatu na winge bwa pithukiro che maitha ntere wa kere kirima mburaja mathiko nture ne kiolo wodini ya mwathi maure augite kagite ne kawathani bwawe makarika tajaja jatone kagaja kiumira maure akiregana na nteto ire gutambua ate kurende ichokete na maitha kuragwa akiuga bobo tebuoma Edwin Gatobu na Kenya. Ile shinda tuko naye Gembe North ni uongozi ambao hauna huruma na watu. Ni ore wari mubunge wa giciko kia Gembe North Richard More moka akiariria untu buria butwikite kironda giki nene ntere cia Gembe aboamba bwandeithia na kuragwa kwa antu akiorotera kara mubunge wa Thaa giciko giki Julius Thaa Ithatu ni untu bokiria kuga ati kuoneka ikoma kwi makarika jaja ate yakuwa pole ntore neriko kana ntore icio honde da weta akaibwa kwina andwa uteyo muibwa atorete eya kwera ntu kinya poleni kuwa pole te kuo kari ukioro kwire kuwa pole te kuwa ochogira chetratea ni kuonania you are concerned nende no ntuthirikari atoro mera katuya na tuengwa ni buonere baba ari ntore necho bauni bakaria ntu bakamao itibu atagwa na ntu bakamao bayango akiari mathikone jamwe ntere che kiolo wondine ya mwathi kura kwirega ikuragwa muntu murume omwe na kinya usiesi kurathwa maore ariuga mubunge ari na inya yonthe ya kuthingatira mantu jaja monka akamenya muthia jwaju mechungwa na serikali wafanye ile kazi wanafanya. Kwa hivyo ni jukumu yetu tujiulize, mbona wa viongozi wetu hawataki kushughulika na kuambia serikali go to hell with the two term. Mjumbe akiamuka aseme namna hiyo, utaona president hapa Mtwati akiuliza nini inawasumbua, lakini inakuwa kakengele tu kusema nini, bwana mkubwa
tuko na wewe, tunakupenda. Huko kwetu hakuna security problem. Yes, hakuna security problem because uko na kiti yako. Nera na kunta toire chedre tuige tamba temba bare bayire ng'ombe kiumege ki boragiro na ng'ombe chia choku ikarare tu anene. Ng'ombe ni rachogera lo yanto beto. Kwemburi rachoka. Kankwendo bera o. Anto beto tiba kuringa abo siasa. Anto beto bakuthenwa. Anto bambulo azibage mitandao ne batukua. Bakaua ng'ombe sio choka. Orende kule anto bate kuona torono nto ba ng'ombe sio na mbusa walipouawa. Walimeza mili yao. Si wangetuonyesha. Na kuhakikishia hakuna mtu aliuawa kwa wale mliona hapa. Karibu vijana 20 wote walienda Samburu. Wale waliuawa 3 walikuwa pande ya Tigania West. Modhia buru. Ntuku iteko raya. Itekira okaririte keoka mwanki. Keoka mbi. Keoka mwanki antu bano baba kwengako. Utrae na kiao nabo. Uteo batambua. Uteo bajale. No teki nyama thwani yo. Nenda arekuo. Atukuhudhuria mazishi ya mtu ameuawa. Tonto yatu ite kuhudhuria kibara for 5 years. Nenda arekuo ute ng'ombe cia miaka 5. Ira ciereche kuyo itaranto eruaki. Ndabo erere chionde twacie kandu muru anto ba yero bacha kure ng'ombe cio. Nende weta wero muntu na kure ngwe akorita ukenda kwera wero ngwe muntu akarita na kwere ngwe aritirere niriku miaka 5. Antonia Weru Njumaa kuma Gembe North ni Edwin Gatobu. Kagiteno ka mwandiki munene wa kiama kia arimu kia Nat Carson Miunge ugite minister wa kigina John Badi kiri uthomi bwa budget ya tathingatire na ndene mendekithia jamwingi jwa akenya mono arimu akiare Miunge ugite kinya kethira rwangi rwa kithomo ni rukwamukira mbeche nyingi kigina gia capitation kiejanago wa kuringana na wingi bwa aritwa kigina kiria kuga gitiongerekete mutugikare na report yeje. Nyuma ya igoro minista wa kigina John Badi kuthoma bajeti ya mwaka tuitete thirikari. Bajeti ira rwangirwa kithomo rwari rumwe rwekiri kigina gikingi. Akiaria mwandiki wa kiama kia Nat Meru Carson Miunge na ugite kigina kia maskuru ja primary gitongerwa kumara kirare mungana jwa chiringi bilioni 7 na akiuga bone kuga minista ujo atiwa kiro kiari mubane ne baskuru budget ya primary last year yari 7 billion na kinya mwaka jo no 7 billion na ndibyo bya tukwenda kuria na atire turi arimu rutere rwa primary karimu wa primary kana nditaz ba primary kabene kairo into bange bagitithirwa nonto rera maguta yaraitire uterunde mwalimu jo nditicho primary 7 billion ya nekene no jo yaneke last time ite kungana na ana no bakenya grade 1 next year into no bigaitia na teka tolera ciari batia kuchiarana no tuno bakongera ntu kaba kuthwania primary igakarero amwe so no tubatumkeu band atathwanire bwega na itokwendo muria kethera na ndre ni budget ya revise na revise no to primary koneka 7 billion babwiri baneka 10 billion gitumi Miunge ugakigena ekenege kai ariuga gituma maskuru kuringana namba ya ritwa na bo ariuga arimo bamane bokurukira kagita komo gwetithia skuru chao na mbere tukayorire primary 7 billion kiembezio neke capitation mbese wite kungana kinya kwandika watchman kungwa ikubu twaugire ikuburi kwitha kwina mbese kunenkanirwa jia iri karungamiro skuru ethe skuru ena negana kaina na magana yere kana mbi kwenda kiwango gake wikunekana ketha ni 300 o skuru ketha ina ja uno tuba kwandika watchman na kwandika ntubange tukiyo taraki mbese capitation kuru Miunge agite tagojo na ugite ni bwa kirembanje tiono ntuba kigena kira tengerwe kya kujo kyari mubaraba twere bare intense kenda bakande kwa permanent and pensionable mbesa ni anekanirwe tia go promote kana go change ali mubeto ba intern antuba ba intern ne banenkerine kenda bakomba ko promotwa bakombo change tu intern batuke PNP ke report rande to Weru Njumaa reakwari eto ni mutuge kare
Atongeria wa matura nibo village elders kuma kauntine nibone ni kugwerwa kwao ni tuara thirikari kubareaga bobo na nyuma ya minister wa kigine John Badi ntuko yegoro kuba thirikari ni tengete bilioni 3 kenda chakurea kurubaba nthigurune yonthe bakiare bugite bari na moyo kinyankuru kijwa kuritango geje kumania na marija jahiro mbare yao na ndene thirikari gutigira mbeca iji ni kuba kinyira kagita kareo Bantom Murangiri naranirete na kurubaba na tutumira report ije. Nyuma ya waziri John Badi muthenya jagoro kuthoma bajeti mbungene na kugweta ati thirikari ni athurite bilioni 3 kenda kureaga kuruba matura omweri onto bubu ibwa mukiribwa ni bamwe ba kuruba matura nterene chesiolo na ithai tukugwirwa muno tukuona bajeti kuthomwa na twaigua batu tukurikanwa thirikari ya rais wetu Ruto batu tukugwa guturikana kwa batu tukugwirwa muno tukiona thirikari gitu support nontu batu ule gutwige kana tugweta tukigiya inya bu bapendekesere barone iboya na nyani nkupongeza manto ibagwithiri manto ameya oni onto boya bura barailerie na igwete kenya ngwetu barita nkurukie bura twarita tega twarita pio ndu twethaira twina imani nturene na manto ra yonthe atwithira iturera kia kuthiata nayo pio bura gukumbigika na machibo yetu na machabuchibo yatuthikirira kabisa. Ibongerete na kuga ati bethirite bakewa mawira nenkabo iguru mbeca iji kou kuromba thirikari kuingi ontu bubu ikeya gutwika mbeca iu icia kuonelwa ontu turerwa maita maingi lakini itikinya naira wari tuwitikanire ya kwamba ituibirwo katika budget na ontu netengi budgetine tuwitikanire nayo na thirikari nionete na mbere walilia omweri na barita itechereri ikienda yombo tutethia muntu akona kasabuni akaomba utethia na kinya kamukate ka mweri yomwe ikani nontu twaithara tukuruta ngui utheri endi lai murungu na tutharima nontu thirikari twete sio tu. Lakini saa hii wakitukumbuka isikue kama ni maneno wanatuambia ni kesho mwaka huu mwezi huu wasikue wanadanganya watu kwa sababu no aria baririte mathina jara bakurukaira ngugi na ije yao hata ukipigiwa simu usiku unaweza toka unaweza kupigiwa hata wamama wakipigana jamii kwa sikisani unajaribu vile utaenda uwaongeleshe na vile utaenda unene na wao kuna pita mingi tunapitia kama hii maneno ya transport na kujitolea tunajitolea tu kivyetu na hata maisha unaona una riski. Wakati ingine tunaitwa usiku kukiwa na mawizi, mapikano, tunatukanwa, lakini sasa nimeshukuru serikali sana kwa ile kitu wametuongeza, hata kama ni kidogo ama ni kubwa tutatoseka na tutapata vidia kufanya kazi. Nkiripotera ntato cha Weru kuma Isiolo mbeta Bantam Murangiri. Kagitene okaumutongero baraba ingindene ya mbunge ya county ya Tharaka Nithi Justin Kithinji ugite kirikigina gya county eu kya 2026-27 bilioni ijire gatanta ithanthatu igieja kiri mirandi ya witi na mbere akiaria kirigikaro gya kuthikira ugambi bomendekithia ja mwingi. Kithinji augite bakathikira na gutia jaria kariba kwenda na bwakari kiri mendekithia jaja bakiuga kiraba kwenda ningugi gukurukira mbeca ire itenge. Nicholas Chabare na kurikithia ya public participation. Gikaro gyakoraniria na mwingi na kubereithia amantu maria makiritwe kiri mutaratara wa budget wa mwanka ojo wa 2026-2027. Under public health Kigamba Ng'ombe kuna provision of public health offices kwa Kigamba Ng'ombe. Budget ya shilingi bilioni 7.6 na iriko thwangiro mantoni megie maendeleo ni bilioni 2.6 gake 5 billion iri mwanani wa recurrent expenditure 2.6 nione iri kuri mwanani wa development na tukuchoka twameresa twamera mbesa inu ikauma ku 5 billion inatoka kwa serikali kuu 2 billion inatoka kwa wafadhili not 2 billion 1.8 billion inatoka kwa wafadhili ambayo wakati mwingine huwa haikuji kwa wakati ambao unafaa, na hiyo ingine ya mwisho ni ile ya own source revenue. Na ukiangalia kwa own source revenue the projections ni almost 680 million. Maanake Department of Health and especially kwa sababu sasa zile dispensaries ya kuku kuna divishwa because of SHA
hizo dispensaries pia zitakuwa zina generate some income. Kwa hivyo hii own source revenue hata kwa maoni yangu naona kama itaenda juu. Ogwende akari nabo bakiruta maoni muno mwanya makoneni na amithondekere ya mirandi muno ya barabara. Hii ngaba yuko asemi ni mbaya. Wakati aliingia wale contractors walikuwa wamefanya kazi hapo awali. Aliwaambia mtalipa na mama zenu. So as per now unaona sasa tunaenda kwa uchaguzi. Tuseme huyu ni contractor. Anaona pengine wewe unataka unikimpatia. Alafu utoke. Huyu naye akija anaanza kuniambia pia nitalipa na mama yangu. Just imagine unakopa pesa kwa bank, unafanya kazi. Alafu mtu anakuja anakuambia utalipa na mama yako. So unaona hivi senye zinakataliwa kufanywa tendering na Saudi County iko na machini zote. Kwa nini msifanye nyinyi wenyewe? Kwa nini msifanye nyinyi wenyewe? One of the itemization tunkienda ni kumenyaga ethura ni barabara Karingani ni kilomita ciigana ikuthondekwa. Ciarami ni ciigana, cia grading, maraming na culvert ni ciigana. Kenda twauga ni 10 km tukamenya mbeca ino 10 km ni enough cia kuthondeka barabara ino. Tukigendaga ward by ward. Kitu nkiromba budget line ya Tharaka Nithi thaa imwe itithagwo iri very clear. Tunkimaromba for every road ikuruthwa nitwirwe ni kilomita ciigana. Barabara na imingi ile ciekagirwa maram kwa wingi ni mwona ni tipas cia county government rutawe rono. Otherwise wakora tugendaga the contract way gwikora kwina mbeca nini muno. Tari for example thini wa mwanko wa ward ya na barabara imwe no kena thini wa ward ukathi wethere kwina barabara Thaa Ithatu nduthe kuni kuge mworo thitwo ni contractor inu ciengena cia ruthwa ni the county. Kumachuka Bang'ombe, Peter Class, Chabare. Kumania na rwaria rwegoro rwegie budget ya mwaka jo 2026-27 rurathomerwe ni Minister wa Kigina John Badi. Akenya ni bethiritwo bakirita maoni mwanya gukonia untu bu bamwe bakioneka kung'anirwa na bangi nabo bakirita maoni nkurani kiri budget iji ira niyo nene buru ya rara ithomi nthiguruni ya Kenya iri trilioni 5.8. Mwandiki wetu wa Tito Caleb Mutembei naraniritie na kariba mutindo akenda kuigwa uge wao gukonia budget iji. Nyuma ya budget ya mwaka wa 2026 gweta mwaka wa 2027 kuthomwa ntuko ya igoro ni waziri wa Kigina John Badi na ndea karimuji wa mutindo bari wa biashara bodaboda na etithia bangari cia matatu nibarutite uge bwao bamwe bakimigwata njara na kuuga ikaguna mwananchi wa nthe bange bakionania kwaga kung'anirwa ni thirikari ya riu. Akenya betete ikugura ngurire turagura 50 bob thai kaumoyo magana jaire kana 150 ama hata zaidi because wamepandisha the nini hiyo tax ya hiyo import duty kwa wale watu wananunua hizi nguo secondhand. First of all sisi tunakataa na mambo hiyo budget na sisi on 25th tunatokea bado nyachumbe yongwa kura ithina kinya kuthomethia mwana ithina kinya kura kuongwa metura tukura nduke na ithina kwa ndari wa Patrick Kamau batariwa manto ya uya kuthithika ndene ya thirikari ya Kenya kango gwira uma batu tweba wa ntam inya kithibo kara Nairobi na maicha mega wetu tutabuthurega na bukara u keria no tuthuganiria nuntu budget yake utura muntu wiri baro muntu omboka oteye ndo totetia kyo buru kwa unende ruto na menye batu wito no gete noe watwika ibwara to onere budget ye kari o batu tuture na mbere na kuthenika batu tutemo meria kaire ko batu to noi oni ngolomba thirikari Kenya bareke gutulaga ina okola batura batura baita kuri biashara ene itobere kanyo kwa ita biashara monka the last minute so batu kama watu kadhia batu Kenyans were tired up to now. Thank you. I'm Frederick Gitonga aka Kobra. Thank you. Magori ja igoro ja maguta ni untu bwetete na mbere kwa mpanga abodaboda bakinyereka bonene. Beto Benson Motethia kuma Kirogine. Budget yu era thomero egoro etetuikitie to na inchi boega onto batu ana inchi batu tukiria tukiumiaga nonto manto zatete taboega autaizeitetie customer oteboka mbika anyan to etinda inya kariu nyam to family inya tomba nyome kaboega ore batere bamwe bakari baugete ne bagwiritwe ni wakiwagaro ya rais antu aguchethera golf na kieni kia ndege bakioneka inya kugwata njara thirikari. Nataka kusema budget iko sawa buda. Hatuwezi fika Singapore bila pesa.
na Kasongo yuko sawa kabisa. President ya sawa kabisa. Bara bako modore bo bakuingiza manto jao. Wakatonyithia manto jao ja kuna wakaangasha nini. Mimi niko na ushahidi na SHA. Mpaka saa hii nalipaga mdogo nimelipa 2400 but imenilipia 210,000. Unaelewa? Sasa kama mtu anapigana na mtu asije kuharibu miradi zake. President yuko sawa. Budget iko sawa. Lazima watu wafanye kazi ndio wapate pesa. Tusingojeni wanasiasa kuja kutuambia tuseme one term ndio akudunge hiyo so tano. Hiyo so tano itasaidia utakula siku moja. Siku ya pili akuje mwingine akwambia 2 term. Utakula tu, lakini you have to work hard so that you can get something in your pocket. Laiji mto 1 term meje akunenkerwa 500 no 2 term meje akunenkerwa 500. Era twirwa anga ukendo 1 term meje nikao 2 term. Au ya sara ni ogwikira wejo withia rami ta eje etoja to aithiri ejo. Thai makutho je kuno eno mbecho ucha taxi. No chikeja ugita. Aya tume au naku ito kwenda state launch eje ba ena tiwa bakuraga men ma opposition. Batonde mu meru. Ono rankwenda ndemo kari ono thimenti. Tore batureterwe ya strip area golfu na state house. Nkiripotera Nteto cia Weru, rieto riakwa ni Caleb wa Mutembei. Wega sana Caleb Mutembei bwega kirigwo mutegero Weru TV tana mbere kurumira Nteto cietu aturi marandu ja kibiashara nini ndembere tumaruka betekeria kurikania kiurege tutukubana aru aturi kuri atiri nimbi uringienda thirikari ku county itegera kiri budget ya 2026-2027 nimbi uringienda thirikari yaku ya county itegera kiri budget ya 2026-2027 tana mbere kwarana bautwe 23578 ni namba yetu ya SMS nkuruki no withiro gitika gichoko giaku gukurukira Facebook na kinya YouTube araturi live kagiteneka katwachokera nkithoma imwe cia ntumiri ciaku ona twachokera ni ndiunga ya OBC ya mubunge wa Mwekuru county ne Meru barabari ungirite kuruntigwa ugeta kuraja. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect for TV yako for only 999 shillings today, only on GoTV. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngorojago na guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu wa irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga
but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithitu na teknoloji ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo kwa mwere nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice choice animal feeds. Siri yaku gwe muremi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. This is quite a game. It'll be a free kick. Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Matarajo tano kiri murimi ureterini Joymax Animal Feeds. Murimi menyera monoro igua ngombe chiaku. Tigira ni kunyoroje bwega ichikona chumbe kongana na kubangania irora kubatere. Murimi tigira akamina gikamiro kwa ngombe chiaku igie kitheru. Nkuruki ngombe ni batere gukamwa ure kubatere madhajareza batere. Murimi tigira ngombe chiaku ichikukarankana tene ntheru ichikumama Antonia theru na nkongoro ni ntheru ukagondokera kanoringa ngombe chiaku. Rira ngombe kwewa njau tigira njau ni kunywa kithana madhajeri jambere nyuma yayo guchiarwa. Menyera meari bwega na kaire murimi tigira ngombe chiaku ni gutungaturwa ni ndagitari uri no menyo na kinyani kwewa nchacha mukagitakara kabatere. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Ndio. Joymax Animal Feed. Turudia ndo ni sawa. Joymax Animal Feed. Looking to turn your passion into a powerful career? Join Kiremi Media School and gain hands-on skills in photography, videography, drone piloting, live streaming, entrepreneurship, brand building, and marketing. Whether you're starting out or upgrading your skills, Kiremi Media School gives you a real-world experience plus a free industrial attachment to kickstart your journey in the media industry. We are conveniently located in Meru Makutano, Rakingu Apartment, first floor. To enroll, call or WhatsApp us on 0706 148 525. Follow Kiremi Media School on Facebook, Instagram, and TikTok for updates and student showcases. Kiremi Media School. Learn, create, earn. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality.
From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Gucokeria nkatho cha mwanya mutegeri no ntwagweta na mbere kurumira nteto cietu tutana mbere na nteto cietu nande Rais Ruto na trimanite na atongeria bakuma Marsabit garone yawe ya Nairobi. Rais akiaranira na atongeria baba na abekirite mawirane nkaboja gutigira bate gutigwa nyuma areugite into takithomo akarumira na njira ya kwandika arimu bare bamwe bagakinya guntu kuku kenda kuritana. Raymond Mwenda na nteto tariria. Rais Daktari William Ruto na trimanite na atongoria pa maturene kuma kaunti ya Marsabit garone yawe ya Nairobi. Marsabit hoye! Bultin naga! Nageni badada! Yoya! Amale yoya! Ijole nurguftu! Rais Ruto naguite kuma rayukia wathani mwaka 2022 uchumi bwa nthiguri bwitete na mbere kuthongoma. So uchumi ya Kenya is much more stable than we were in 2022, and that is the correct position. Na ni kwa sababu niliwaeleza tutapanga mambo ya uchumi, kwa sababu tusipopanga mambo ya uchumi Kenya itaenda mahali ambapo si pazuri. Ruto na wete thirikari yawe ni andikite arimu ngiri ana rimwe kimiaka ithatu mikuruku akiwote thirikari nge yandika arimu ngiri ana rimwe kimiaka ithatu kuma nthigurire watero chiathi. Tumeajiri walimu 1,100 in the last 3 years. Sikizeni watu wa Marsabit, hakuna serikali imeajiri walimu 1,100 in 3 years tangu independence. In other words, kwa wale walimu tuko nao 1,400 Kenya, a quarter, 100,000 tumewaajiri in the last 3 years. Why? Sababu gani tumefanya hivyo? Kwa sababu elimu ni ya muhimu. Ndio inatuletea usawa. Kila mtoto wa Kenya aende shuleni lazima apatane na mwalimu. Rais Ruto na gwite mboma sinjaru iri tayari na kwa na wira nebo wako kieni kikero kendeke kuma mweri jo mwanja mwaka jo. Airport yetu hapa ilijengwa sijui 1972. Tulijaribu kujenga ingine wakalete kelele nini mpaka saa hizi airport yetu iko canvas kwa tarmac. Tuko na aibu nyingi, lakini nataka niwahakikishie mwezi huu wa 7 tunaanza kujenga airport mpya. Na tuko na vile na pesa ya kujenga hiyo airport. Kwa sababu tunataka kubadilisha Kenya bwana. Kenya lazima inabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo. Rais Ruto na thirite na kuwameneria kiama baurega na thirikari akiwa batena mubango kana agenda no iri kukiria Kenya. Hawa ambao wanajifanya ati wanataka kushindana na sisi ni watu wako chini sana. Wako chini. Wako down. Sikizeni niwaeleze watu wa Marsabit, tunaelewana? Yes. Raymond Mwenda, nteto cia Weru. Narua iri ntuko ya gukungwira na kuririkana kana ka Afrika mamburaja wantu bobo neja karikite ndene skuru ya St. Joseph Igoji na rando wangi mwanya kinyete kenda ukungwira mwamoro tojo narua juu kari gutigira mwana wonde na kugwata rojero utheru na kinya kuri na utheru bwagiribo mwana wonde akiara mamburene jaja minister wa michezo na Nthukembithe Ajamero Elias Murega akiuga thirikari county iri mustari nejo mbere kwenja ithima kenda gutigira mtu wonde areo mwana alina rojero rutheru mutugikare na ripoti je. Narwere ntuko ya ukungwira mwana wa nthiguru cia Afrika kiathogia kaunti ya Meru kiuthithikite kiri skuru ya St. Joseph Primary Goji arendo angi mwanya chegio bizi chana batirimanira ukungwira ntuko eje amwe na kwithira kuri na moroto jwa ntuko bethira bakithikirana na nkoroki bake baitanaga yoto biao. Tunahitaji maji safi, sanitation na hygiene.
Tukikosa hayo yote tunakuwa wagonjwa, wengine wetu tunakufa. Na ni muhimu kwa vitengo vyote kutekeleza na kupea watoto mazingira bora ili wawe wananchi ambao wanaweza kutegemewa miaka inayokuja. Bomba inyako wa sensitized about haki ciao na bomba inyako geta presentations na sauti ciao ciatweka cia kuigekanwa inkoro bantu bonde ba miro bendere kumenyerana bao na ku make sure na haki ciao isikwa recognized na asiari bamenyerana bao oni umpomba kuga na bendere kwendana bao wekera kithomo nonto ana ibo nibo future yetu twarego menyerana beto gote future twinayo. Kuruki waziri wa michezo na miumbire miru Elias Murega na ugite thirikari aunitite na mbere kwenjambo aus maskuru kenda gutigira kuna roju rwa kung'ana kiria ritwa inyana arato kwenjambo aulizi mono imaskuru kenda skuru chomba kwethro at least che mbere kuona ndoze na ikyo twezera inya thanks kire skuru ira chonde cherieze tuba thanks kenda tuwe encourage ana kwethro bena at least hygiene kire kukurukira hand wash kana kuthamba njara every time buga bomba kurionga bioro na area na bomba kwethro bagichafuka na erega taura mirimo zera tweta diarrhea typhoid na mirimo ira related na kwethro gutena proper hygiene. Ke report rande tosha Weru Njumaa rea kwa rietwa ni motugeng kare Kungena kumusiasa na muruweri gitekeo bunge gishone gatigane East Sila Leburu na rirete bataye ya anto ekurugu kirotongeriene ete kumwakania mathina jaraba gukurukira kiari arinterete muthara kirigikaro gia gukire ekuru na kubatara wegaba waki wikiba muthithu na kinya ikundi na menerete mantu tando achake muchi akiuga mantu chani jethagiro ja kinyirie mwekuru na kumunanga nkoro Brian Kimathi na report utongeria kaboro ya irobotie janawa so batu turekoro ito batu kumira kwa wingi kinya tukonania yani our interest in politics oyora tona na kinya kere other various positions ni ure kumeria matagiti kia mubunge tigania East chaweta Sila Leburu akiuria yokuru kinyabogu siumire na kuthukia kanya kiri utongeria amona kwithura kwena mathina jajanagia na kimumbire tukonania yani our interest in politics oyora tona na kinya kere other various positions in different places kinya companies so kinya politics ekoroba kaibwa baino bwa iba umare kwa wingi na barombe various positions na uno bwo tukomba kwithira the best way ira kinye koroba omba kwithira mno by in the next coming election. Ni nyuma yawe gwikinya musemo no jwa ekuru ntelese muthara ward na aria banenkere mathomo ja wiki mbesa Leburu akimeneria makarika ja moja ndo aseki mumbire na kuregana na ikarika ria atongeria ba ekuru kwithira bakiaga gwe gitarira siasa kwithira kwina kura wa kwekuru sana twita GBV na burande ngenda kuria ntuko ruare yo imanto ya kulukirwe ni ita kuwanto iba iritane amanto yo buru na barekana yo imanto ya tina maana na nkiora kia kinya kwithira kwena kinya ukiri sana ya itare no kuona inya campaign orende yakachi ambereretie inkori inya toringe siasa chio kiri kinyo thai nonto no kuona ya ntuko ekiumia iko arena nkurutano enene sana au Tigania West ara the former governor of Meru honorable Mheshimiwa Kawera na yakarigera gwa muchemani yo tikendele simply because kinya imwekoro so inkoria mantu yo kinya yo to discourage akiromba kinya tongeria andu akuringa siasa imbe gwikinya kiri mwananchi na kuendea sera ciao uninkoria antu betu bonde kinya here in Tigania East Meru County na kinya nthiguru yetu yonde Kenya sahu mtu neye na manifesto ewene nderio wananchi na wananchi wakaura kuringana na borekani ke report la Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi.
Atongeria ba uregani na thirikari ni bambiritie ndiunga yawe ya Njumaa Ithatu ntere cia Western na kiari mutongero wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua noretie Mulembe Nation kugwatanira kiri kithurano 2010 aria kinyendekithite rais kuingia wirane buria kirire akariba ntere kagitaga campaign ntheru Raymond Mwenda no gutwaiji na njira enkinyaniru. Atongoria bakiama kia uregani na thirikari batongoretwe nura wari munini wa rais Rigathi Gachagua bambirite ndiunga ya Njumaa Ithatu ntere cia Western bagekinya Luanda, Kisa East na Malava. Bakiariba bauritia kariba Mulembe kuwata na keke thurano twitete kia mwaka 2017 na kubauria kariba Western kuwata mbaru uregani. Muongee kama jamii ya Mulembe. Kura yenu ni zaidi ya milioni 5. Na nyinyi mkija kwa meza mkiwa kitu kimoja na kura milioni 5 mtakuwa ndani ya serikali. Gachagua na urite thirikari ya Kenya Kwanza ukinyanilia mawira ni kiria kariba Western yaragua yata kinyanilo kuma kaitaga kampeni cia mwaka 2022. Kabla huja kuja Western kuahidi kiti ya 2032, kabla huja kuja kuomba kura, ile ahadi uliweka kwa mkataba ya kilomita 1,100 kabla next year mwezi ya 8 kuja hapa ujenge rami kilomita 1,000 ndio uweze kuzungumza na hii Waluya. Mutongoria wa kiama kia DCP na amenete atongoria ba Western barabe ya thirikari akiwabo siendera bobo bongwa. Makubaliano ikakuwa namna hii. Musalia apewe kiti ya Prime Cabinet Secretary na akapewa. Si ndio? Wetangula apewe Speaker of National Assembly na akapewa. Hiyo ni yao na mabibi yao. Si ndio? Akiaria mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na amenete thirikari ya Rais Ruto akiwa budget rera thomero ntuku yoro ni akunyelia Mukenya. Serikali itakopa 1.1 trillion. Hata nikikwambia mama unifanyie hesabu ya kukopa trillion. Hiyo ni kusema wale watoto hawajasaliwa bado wako kwa matumbo ya mama zao watakuwa wanarithi deni ambayo haiwezekani. Ibasokete babauria kariba Western kwa bamobo sencha ntheguru keke thurano twitete kia mwaka 2017. Lakini sisi wananchi tunataka mabadiliko, na mabadiliko ni united opposition ambao viongozi wetu wako hapa. Tunakuja kushikana pamoja kuhakikisha kwamba Ruto anaenda nyumbani 2027. Na msidanganywe na mtu kwamba kuondoa president kwa kiti ni ngumu. Kuondoa president kwa kiti ni rahisi sana. Kama Ruto mwenyewe aliweza kuwa president, kumuondoa sitakuwa ni dakika moja tu. Raymond Mwenda, Teto cia Weru. Kambuni ya mutu ya Kavagara nitite na mbere na guchemania na gukenanira na customer bao kaunti-ini Tharaka Nithi ni aria naro bakinyite ntere mwanya cia kaunti u na aria akaribonekete kubamukira bunene na gukenanira na ndiunga iji na kinya mutu juju wankanya bakiuga bo batejo thama na bagakara bakijutumaira ni untu kinya bwariu kumania na mutu juju Mate Mugambi ari na nteto iji na njira enkinyaniru. Theko mpana nginya nkene munthi itindite tauni ya Chogoria tauni ya Chuka na nginya Ntura Muturi. Kampuni ya Mutuara Premium kana Kavagara bekinyitie thokoni ino. Wina mwekoro ndira we aura withagi wotuko athekania na nginya endia bagwatanirite na karikirima tauni ma enda gutigira bakubenderia Kavagara. Kwantaka no mati kuona thaini tharere gucwa into mbeto kia mbambe ndareke gucwa into ngeto kia mbambe sikato weretwe ni untu turetere antu bachogoria mwago jura jwe nyena raha premium Kavagara mbogi no kona na boy aja nalo turenda kuretera antu bachogoria mwago tukibera ni bubwega sana ni untu ne batomete twaya motu nambali wanu kwena to premium now lakini tubwere igitare on the original premium name mwendene ya Kenya muzima iketo mtogweretwe tukibera usiseme unga sema Kavagara.
kavagaraga nkima na kavagaraga chapati konekete na bei ya mpu kiri tauni ya Chogoria na nginya tauni ya Chuka. Akariba tauni no chiechiri bakionanagiria nkena ciao kugwata mutu uyu na bei iri rungu. Na ni untirijaga mutu ungi ndijaga mutu wa kavagara nuntu ndugaga chapati ya kavagara gatuika very soft na ndijaga nkegwenywe imanaga wega muno nda nkimi ya kavagara uthongaga nkima twana twikaritie au methani na tukaria tukegwa murio kwogu kavagara number 1 kavagara iko juu kavagara iendelee. Omde twa premium Chogoria nebu leo ni tukuga asante kira premium na bambona bambe wila lindo za marketing na bam promote asante muno. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Kungi na kuskuru mwanya ni chiumbite gwichindira biewa kumakire kambuni ya ubwithe bwa tauro cio theru ya Family Love skuru ejere ni amwe na Chuka Township Kinoru Primary ya ria katheri imenwe na ngonyi de ni chitwikete ya chindikire machindano jaja kambuni eje nayo gichitanira kugwatira kithomo na njira gutigira ana bate kwaga gwita skuru nonto bwa kwaga tauro cio theru ni likithenji no ina report eje. Tomo nkauthitheria mtonto bonene kendo tongithia utoro bwawe inde ni gantuka ukanini kari na batankoroki. Mutegeri wa Weru TV toreaja ndene ya Kinoru Primary na itombite kwithira tukibaretera mwago Njumaa tauro cia utheru jatio Family Love ni mwago na kugwirwa gukunene kiri twaritwa skuru aja kaunti ya Meru na kinya kaunti ya Tharaka Nithi. Family Love. Thank you Family Love. Arimo na aritoba kionania nkero na kugwerwa. Yes. Na inkugwirwa muno nontu bwa Family Love bagwatanite na Weru TV kumba gu tutethia na sanitary pads. Tunasema asante sana kwa Weru TV na kampuni ya Family Love. And to thank the Weru TV Heart Lunch and the Family Love Company for such an essential gift of sanitary towel. Bakiuga utethio bobo gatetheria na baba baskuru gwitana mbere na kithomo batena miangaiko kagita karia bari na ageni bao pamweri. You keep the girls comfortable, you keep them in school, and I'm sure they will be proud. Yes, some people couldn't afford to come to school because they couldn't have pads, but some Metrosaidia, we say thank you so much. As a female, this is something that we need every now and then, and it's going to help us a great way. So we are really very grateful. We are sure that any girl who doesn't have will not miss school for this. Kuna wanafunzi wengine wenye hawezi afford kununua hizi sanitary towels, but the initiative that you have taken kutuletea mzindi kutuletea na tutashukuru na mbarikiwe. Twithiritwe tugita skuru mwanya jatio Kinoru Primary tomba kwithirwo tugita ngonyi mixed touma utweta rutererwa Katheri Girls touma utomba kwithirwo tugita rutererwa Menwa mixed na nande turi Chuka Township kuma kiri Family Love na kuma kiri Weru FM tukabwira ibwega sana kanyene ka Weru TV mbita nele wa kithenji. Thank you Weru, thank you Family. Kathai Rais Ruto Minister wa kithomo na atongire bangi ni bamuba magana ja mwingi jwanto baraba kinyeta marobene jari twa baraba tero turokumania na mwanki jwa skuri utumishi kauntini na kuruba kiari na kithikiro ari baba wogete ni kimako gikinene untu bubo kumira ara Minister wa kithomo ataririte kuri na njira nyingi injega chiari twago kemende kithia jao nontu akuithia maskuru kana kugetethithia tari rirakarikire. Ikianza kwa majonzi na huzuni, utumishi shule ngukateketea kwenye moto. As students, we have lost more than classmates, we have lost sisters, we have lost friends, study partners, teammates and companions who shared our dreams, our laughter, and our hopes for the future. Nakuru County
to convey my sincere condolence to the parents, the family that have lost their beloved daughters. Continue praying to God to give them strength to bear the loss of their beloved ones, and to give them peace that surpasses all the human understanding. I'm a parent, and I know that we have also failed to our children in matters parenting and left everything to the teachers. So I am saying we blame no one today, but we call all ourselves as a country into a national conversation so that we don't get to this mess any other time. But again, we are saying we have lost our girls. Their dreams have been shattered. We're going through a journey with one of the girls who is in Form 3 in Kiambu and has lost a twin. And you can imagine what that means to that girl. And even as we look at all the others and what is happening. So I call ourselves to a meeting and tell everybody, the pastors, the teachers, the parents, the leaders, and a majority of us who are in the political circles, can we put our ubabe aside of who is doing better than who and call ourselves to order? Because this has to come to an end. We pray that God grants you comfort, healing, strength at this very difficult time and days ahead. As we gather in prayer today, we also remember those who remain in hospital receiving treatment. We pray that God's healing hand rests upon them. We acknowledge that learners, just like any other people, may have grievances and issues and challenges. But whatever the grievances that may be, there can never be justification for causing death or destroying property. To the families gathered here today, the days ahead may bring many emotions and memories. Yet I pray that alongside your sorrow, you will also find comfort in remembering the love, laughter, and happiness your daughters brought into your lives. As scripture reminds us in Psalms 34 verses 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Wimbi kuu la majonzi lilitanda mitandaoni nchini Kenya hata nchi za Tukimbithe kuma gicigone kio bunge ke Gembe Central ni borotete gavana Njumaa Thaa Ithatu na thirikari yawe ni kiria bakuga no riritwe ni guntu gugukire weti na mbere baruga gutinkanja gutimira ndia weti na mbere bamukirite kuma ratonyo tongeriene bakere bugite botandhuke imbithi ni beterete kuona ngugikiritwa ore bugite iria batiginio ni ria yaritiro ni kawira mwangaza kagita kare hari wathanine Duncan Mwathi mogutwa chuna njira enkinyaniru. Amoya mbeo mbithi kuma nterechi ya Gembe ibameneretie ngavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma haraba ugite otiwira bonete rungurwa mwanka omwe kira kuthiuruka kiringaga isiasa cia tutamu na gutima maendeleo bakona nterechi ya Gembe noka ya kuigwa mwigembe na arire gikundi ikwari na press release ya ngavana oiguo akiwa imantegie witi na mbere wa kaunti ya kwariria but it was entirely mante ya maranya na mante ya kawira topic ya maranya ya riri 1 hour. Topic ya kawira mwangaza ya riri almost an hour and a half. So ngari wethera maranya noe health sector kana maranya noe barabara kana kawira mwangaza noe bowls. Twe antu bonthe bembe tutendro ya kubuthia visarakazi nontu misema ni reo bwethacia mantu o yawa o kabwethi na tiyo yaro bwethacia kuntu kungi nontu we waere embe iri aere batu twawete tukure kundi lakini ne kundi kyaturire tumya mutonyo kwe umuthane mbesa ngirondi ne yonthe na mutonyo kwe alafu ruba tuwela nkomongo betura tu tutam ayuthi babai bawite mirandi ira Mutuma kuthiuruka kiugani yake nurongo nuntu mirandi mingi nira yanjiru ikawira mwangaza na nabateiri kuigwa akiona ni mirandi yake tikuthia akiona na ya mirandi ya mtungi na ure antu abaria kwina kawira ne antu abate ume na isia ko wande mwira atire Mutuma wononto sieta kaumei na urete development nyingi Gembe
itukwenda ntukwira warira cia utio development imwe tonere kana mantu ya development irotete tembe wayire wariririe topics cigawira angagawira ethia na development ira nyingi tukuona ndene embe nira mama atire na location ya budget yekera yonthe atire kira ndene thirika nio weyire urendelea nio kwa budget yeku uteyo turona no te development imwe turona igembe north kwena kithaka side cia Kasiuru kwena kithaka na kwa kambi cia borisi dam site nete yoko nara batu antu bagiote no tukunyanyaza kwa itare nene sana araoro ko tuwe kan dam site ye murera netheru yote ya orugoro kuma maua netheru yote ya orugoro kuma Igembe north netheru yote ya orugoro kuma Meru county batu tere ndo tumuro boe era ne kuriski maisha yetu ki health kureta nyamirimu ya kolera na kadhalika. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Igembe Central mbetagwa Duncan Mwathi. Kiumia giki kithiritwe kiri na mantu kathumba jege siasa na kinya jange ome ya siasa mwandikitwo Anteto Morgan Mwiti na gututariria makarika ja jonthe amwe kiri ritho ria ithaga. Ritho ria ithaga ricokerete gukunira mantu kunu. Shai mwathani wa atheru mathina mari kuthira twambate na mwiri wa Shai mwathani wa atheru. Nakagitene gaka ritho rimurikite mporo wa buri na mporo wa buri imurombi kana ne atea. Na bibi yangu unye sisi wa Katoliki tunaomba tukiangalia bibi yangu huwa anafunga macho na mimi ninaangalia tukio aromba ainjetie na ndaivete ndo ni Mkatoliki ndo ngomana wewe mulinga Meru na yori uruga ina siasa beko batigere. Wana siasa wale ambao wameveka katika Meru community ni watatu peke yake. Wala 1990s Kireito Burungi mporo wa buri na Mithika Linturi. Mporo wa rewe na Anteto haba ubange nabo. Ingine ni garagaria hakuna ge. Hii ni karakara hii ingine tuachane. Mheshimiwa Mporo politicians tebu abubinka na Kireito na Mithika Linturi statement hii utenjaga. Wacha tuongee ukweli. Atwali oma. Tafadhali kwa heshima kubwa sana. So ukodimini other leaders but it's okay. Letikiri garante kidogo. Ugetete ukanengeria njogu kamurango kaka nini gatonithia kiongo kio obubuthu Mpuru nange na kukugwitia marombari intere chamara esindwe nkomegwe esindwe unire mbonire kanyamu gakano kandungamiria njala ndamwira mwarani mbibwethera na untorene kathanduku gakari atea kakagwe kaka mtumu kugwe kakina lingwa mudalaba anande bukoromba bwakoromba tukuromba muno ona nine ndombire ndirio au bukoromba bwera mwathani atea ndera mwadari gwe umbulaga malia mali idoni na gwe wize message ya mankoloji yetu umbula bubu abukwithia ithanduku rira yakana na niraremete kuyagwe ndirarege kuya buruburu retero kinya betirori ketore rwoje kamberio kuma togo ona ndarigara muno ndauga ene kikome gike kweja ajari atugeta muthinjiri eja arombere ithanduku riri mwathani gukorokira roje ruru rutharime turioria irundu bionthe bia nkoma the dead we call it to go back from this place to where it came from. Na nandi atuthirikirie na Nele wa Kithinji. Kiumia giki kiri murimi wa taroroko Neli. Nandire Neli tetheria Edwin kiongozi kugwata na kumenya uratuthithagia mubango jwa murimi charoroko Gen Z. Uga clock it. Uga clock it. Ni mtombera mpuke. Ankugo tutarabuka. You have clocked it, yeah? Oh, clock it. Good. Clocked it. Good. Saidia! Morgan Mwiti, Ritho ria ithaga, Weru TV.
Pega sana Morgan Mwiti. Atutana mbere na tuingi nande kambune Coca-Cola netaririte kuibanga kuri ibangite nontubo michezo ire yambirite World Cup kambuni je kiuge kethirwa kithingatira na mashabiki ba mubira na customer bao kiri mithako ije. My name is Monica Tana, Frontline Marketing Director. Coca-Cola is kicking off the FIFA World Cup tournament from today up until the end of the tournament on 19th July. We're bringing the emotional experience of the FIFA World Cup right into Kenya for the Kenyan fans. In the stores, you can find our limited edition packs. If you go to entertainment venues, you're going to find our experiences. And online, we have a lot of immersive experiences that you can enjoy the FIFA World Cup. So Coca-Cola has been partnering with FIFA for nearly 5 decades. This means that we have a wealth of experience on what football fans really want and how they really enjoy their football. That gives us an authentic opportunity to show up not only as sponsors, but as a brand that genuinely feels football alongside its fans. Coke's campaign during this FIFA World Cup is all about shared emotions. So our role is to provide the uplift that you need to ride the roller coaster of emotions that are there during this World Cup season. So we're saying grab a Coke, have some upliftment and enjoy the shared emotions and moments together with your friends and families throughout this World Cup tournament. Ano tugwikira gatantante tochie Weru Njumaa mutegeri ngucokerie nkatho cha mwanya no tubakuona kanya kugwatanira na bau tweririkana gwitana mbere kwithirwa kirumira mibango ya Weru TV nyume kagitagate kuraja ni mubango jwa the plug honi mitagwa NTINYARI KINYUA monanirio mwatithio tukubona arua okari Purity Richard.